Anju'dun avluna geldi. Anju'dun. Avulların atı qanday? Жаңаталап. Жаңа талап дейді. Кәусар қандай ауылға келді? Көп аты. Істеріңде жаңаталапты. Ауылда. Солда екен. Сиырлары бар екен. Екі бұқаға ұқсайды. Ана екі бұқаға ұқсайды. Ана бұқаға не? Мынау сиыр. Ана. Mə deyib qara. Staş. Güzel kal. Sapsarı. Bu piyesi. Avluğa geldik bu avludan. Oy. Dostlar kattık. Kulağım sırğa tağmalarında. Niye tağmaları? Ana sıyırga var hep. Böyle kutu var. Gözleri dev. Bunday gözü dönüşe koktum. Bunları kim koydu? Aslında gel. Uzaktan görüyorsun. Hadi sen. Tamam. Iskanday oldu. Dereyim. Ay badak. 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 Aman gelin şu oturalım bir bakalım. Отырса отыратын жер ма? Ана кукурузды бердің ба балаларға? Жеді ма? Қандай ауылға келдің? Кімнің ауылына келдің? Анжудың ба?
Verdin mi? Fakat it. Ko'p qilib olmadin mi?